I gdje ste ljudi? Evo nas u još jednom klipu Jolly Games. I mi danas igramo Hunger Games. Sada je tu mapu koju hoću da glasam, ali nema ovdje. Nema, ajde. Ćemo za zonu 80. I ja mislim da će da igramo mapu koju se VK bus, sad ćemo da vidimo. Ne, igramo SG4. Totalan me tu da sam ih teo. Za 25 sekundi kreće. Skači, moramo prvi da budemo gore. Mi idemo opet na ovu ovamo stranu. Ali sada nećemo da skrenemo u šumu, nego idemo pravo. O, boga mi skrenut ću. Sam vidio lika sa za kamenje. Niko da... Moram da bežim zato što ovdje ima već kovčeg, taj će već odmah. Ovo je ovdje ću ja. Sada kad nemam strela. Pa nećemo ovdje da se zadržava, samo da vidimo šta ima ovaj. Ju, uzeo mi je strele! Sad sam vidio tek da... Dobro, nema veze. Idemo ovamo. A od ovamo sam već došla, ajde, vratit ćemo se. Idemo na neka druga mjesta da nađemo oružje. Valjda onaj lik nije. Imamo prazna džinija koju neću sad zavaciti. Ne treba. Ali, ne. Mislim da ovdje isto ima jedan čest. Već opelješio. Ovdje ima, ali to mi ne treba. Debilski. Ok, moramo da idemo 12 živih i 12 mrtvih. Ali mi ćemo opet da budemo mrtvi, zato što nemamo ništa. Nemamo ništa od oružja. I to... Jasno. Kako sam prešao lika. Nemamo chest plate, ali ne veze. Kako smo se sad spasili. Spasili smo se nevjerovatno.
lik nas je nije, ovaj lik što je bio tu nije nas vidio. Ja sam se prišunjao, a evo torte, njmi. Čekaj da jede. Ordu. Inače ove epizode Hunger Gamesa tiče se nekad budu mnogo kratke. I ja nadam se da ovdje niko ne može. Izašli smo na površinu, ali sad moramo da tražimo protivnike, da uzimamo bolje stvari, evo, naprimjer neki čekaj, ja šta je mes. Ali strano. Gdje će se to dosta od crkva. I idemo tu. Ne tu, bro. Imam 5 strela, samo da odlazim ovo sve što mi ne treba. Da ovdje čas je pun strelama. I hajmo dalje, ovdje nema ništa, odložili smo one stvari koje nam ne treba, imamo strele i možemo pucamo nekog. I sada trebamo da nađemo, a evo kod ne. Hop. Ja mislim da u ovoj kući nema, ali idemo ovdje, ući ćemo. Op. Ovdje je prazno već od kada. Imamo hranu, možemo da se borimo koliko ćemo. Da vidimo da li ima još nekog lika ovdje. Idemo na centar da se borimo. Ima još 6 živih. Samo pala srce skoro. Nema ništa. Šta te da bežimo? Gdje da bežimo? Da idemo da drašćemo ljubav. Najdi ti zima. Enoga lik. Enog 2 lika, bolje da se pomerim. Idem ja. Oni se fajtaju tu, ja idem samo da priđem. On će da ga ubije.
ovdje dijamantski mač ima lik, pa moram da pobegnem. Ne, ovo je haker. Ovo je haker. Ili me gađa sa strelom ili haker, ne. Ako me udari još jednom, ja sam mrtav. Dobro, ja nisam ostavio sve. Oporavlja se brže. Brže, ima dijamantski mač. Moramo brže se oporavimo. Teško će biti jedan meč. Teško će biti jedan mečom. Ovako jakim protiv. I još jedan da... I moramo da se pazimo. O, dijamantski. Ovo je bio ti. Ovo su bili dijamantski mačevi. Odakle. To bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.